Ende bono musiaisia ni na wikwatu kana wa mukiene saa kuvikia vau na kethani ndo atonye la mitamboni ya Mutongo TV ngwatani ya mukamba kilungu ni amuka tu wakavani wa muthia pana tu itha tu komana na atongo imege tumi kuma vaile mbetana yitu ya ukamba atongo ikipathokanio anyuve na atongo imate anyuve na onde nikendo sithi atwane na nia maundu kauta alame okukonia we mukamba namba yitu ya mukamba na Kenya yonde kwa ujumla na ngene sikando nguma sia mate ya kamba nini twara saskero kuanzo mo mondene wakana matukoni eli mwenye wa 11 mwaka wa 2023 na watoto ni kwa ajili kana tunafikiria Uteti na Maendeeo Uteti versus Maendeeo ngalo tuyo kola niyo makuri kwa nina osakwani mubetu kana osakwani wa nina no beta wote ile kwa kana ile yana tunakado sasa ni tuambie Uteti wa osakwani ulauni Uteti neno nondo wasisia kwa oyu Uteti tunaminie o mwaka mubitu mwenye wa nana na mwaka umwe na miaka uta yathela ende Uteti wa 2027 no kwati mwaki tikevela cha MC ya TMP T Gavana T Senator ateti ni mambe kweyumilia na kwambia unene ya maundu ma Uteti namo ateti ange muno alame ivelane measia kana paibata wako nene ya Uteti wa 2027 tuambe othoko mamwenende netunanengwe kula kucha afata toile kwamba kuthoko ma tuambe kuya Uteti vasa ndise wona ata woni waku ne weva yoloa Uteti na Maendeeo siendanie imwe kana tuambe kuthukuma twetele ivinda esu ingi yavika ya Uteti ula ukite tukasia sasa ni 2026 na kukondo na kutwange 2027 tuko ne Uteti wa 2027 kana tuambe oyu nondo wange masia mapema ndio best tomatomani wako kwesela ile itatu kenda imwe itano namba yotumani mukuve vatendivi ile itatu kenda imwe itano tuma vau ne ngusoma otumani waku ambia na ndeto Mutongo TV na ndene wa mitandao yetu ya mekumo kanilia tuambia na mtandao wa X ni @Mutongo TV @erastas kithoku na hashtag ni amoka ndene wa mtandao wetu wa Facebook tu live ni Mutongo TV endavo wesaidia ni watia otumani waku vo ndene wa Facebook ni twavingwa kelungu tolikevo na ende mweni wetu no vikie na kwa imwe nendo muthocha thini wa kilungu cha muka muthenyani wa monthe mheshimiwa karibu sana nina wekwatio wa mukie nesa corona ya thele asante ni amukie nesa na wana mukie nesa kwa nje wa mukie nesa twende na kuthukuma na kwende ni wacha mwende na kuthukuma twende na mukate na mwingi ona nenzomie na imisa na yo bisi na thukuma na mina we ni nengere munene wakwa kondo niendete na yundiba ana mo bandi endete we yani mawazo ndero kuni ainkuni wasoma na mukie na soma ana imisa ya kwaje we ana yo bisi na thukuma na yundiba na niendete we yani na mo na ende sipa udoma bagade jawa yes sana ndeno kuchamuka ndio kwa mwana utumusie musiaisia mono akamba umapeli nikena twandi Angoze psoini kedia ala matusiaisia ala matwethukesia nimende wethukesia no siaisia musio na ndio sia no sio kwa ngai no ndo ebindane thi no tonengete tao na kwa Mutongo TV Erastus kwa ebinda yengi nengotunge mubya no ndwa kundoje kuni na na kamba maitu ona ala matia kamba na matusiaisia matwethukesia tunena ni onamo makwato kindo utobit kila binda bantu bembe andu me unenania mundu ndae mao kusoma kindu kimwe kana kindu oile kana maundu kadha ona kwa ndiba somya nundu ilando me okulio makulio me utumani nongo managinde hizi ondo twasi yake kitu kitaye kuongea siasa kumara na Masaku bai kosekana sisi Munini wa Gavana county ya Masaku Mwangangi Kilonzo no na kala no na hindi tuna hapa kuambia director tola nenda undao kio neni webano na nikaenda tuambie uneni wa mjumbe wa kilobunge cha Masinga Joshua Mwalio na ujumbe wa mjumbe na mheshimiwa Mwangangi tola nenge wasoso na twewe na 50% ya serikali ikanewa makao ni nivo vile serikali amore manozie matu bata 50% you 2027 Gavana wakwa ni makao na Masinga tukaongama na makao nondo nitunachengiwe
na tikuona wiobo kumitwe ni wabina na pe uyaone kujumba wa mashamba watu mayambe na situ yu tambile siasa terewano alume kwazia nego meyate yu na kwa nyonga metanangani na kyonga kasi nyonga metanangani ona mwako mwina mbozela ona kana mendi kana konsidewe wamino andeti yake kitu tira kana mbozia andwe mambi yezi asosia ngilile la miongwele na monza yutele mwanya andwa mungu nakula mungu mwana wana ina ndomasia ngwe mungu etele to Mwangangi abdo bino andeti ele ngwe Mwangangi wao wengine sio nisebele ngo aya niwe uoneni wa tongo yaswele uto oneni uziwa muthia ni wa mheshimiwa Mwangangi latwe nake wa yasia ula wetele after wabinya wandeti eta wa Francis Mwangangi. Aya mheshimiwa nenda tuyambie niwe tugezio neni usu umwene waku ni watu na nene akatangi netha ndio betia na nene mavoko. Yes, mavoko not katangi sorry. Na ndio nene usu ngene wa mheshimiwa wa Masinga ula ni mbithi mwajo tuyambia wethukizia muteti usu mutongo yusu wa kiliombunge cha Masinga yase kana demetekalanite na chama cha Wiper mheshimiwa Makaulo ni mujumbe wa mavoko athuke mheshimiwa Wabina tikipila cha ugavana ateo sumbua na metekelana kwa na serikali kati 50-50 ende yase according to him serikali ya mheshimiwa Wabina ndeti na Francis Mwangangi mali kakebelane kiuki yediwa tutanambo kuthimbe yange allegation zisu nesya kana ne mwewanete kana ne na wewano wa kwa na serikali kati ya mheshimiwa Wabina na mheshimiwa Makau ikana sese ya mosese ne wamana uwo ni wewa no sir ugo wago sindu izi ni kitauziwe na peo ndo ndaitek serious mundu mujumbe wa Masinga mbeti wa Wiper kwa kunene ya mundu tutema chama kimwe pevina cha kele tila ya mbebe ya kele ya karatu nene kalite na gavana wa kola mwanene wakwa nanga mukuli kana beke ndichokozo na mbea beke ndichokozo na point ingi wethukizia ni wewe nita nimiwe 50%. Yes. Kumini bate nene abeke ndo tegwa nita nyene na kunenge yubu mwene ndinde bandu kumelela katika mazabu ya ni kila nyena ile toneo tamotongo tamotongo na uba ina thina uba ina thina mwene nyendie ndo nene asindula si uteja mwene ndi okay point ingine ndi kuonondo batono twika Mwangangi ndakaungame no ungame unwathukiono aye tuti yukoza Kenya ti democracy ulo yeyote enda kuungama nde ungama na andu Masaku maite wa sera si olo nwenda lokilo nwenda nime Wabina nditi nozabi etamu wake wambe tukuma wakeli na kaki na kwandie ndo likaneke kina no longe iliko kiwanza ni eko kilo mwethiane kiwanza kilo nwenda nendi chama matiba waizi let people decide tutambo vikaboyu kidogo yakango tongo tena banyini one nini wake pa une waje kana serikali ya Wabina bahikindu yikete ni andu Masaku maodibu wido ni weta kendo kete chapa wido ni nye na cabinet na chief officers all that tongo we gavana wa county niti kweto sija kila department yekweto totabia imwe mweke tata neni mweke tata tena total of almost 400 miradi maana ana kuma gavana wa Wabina alika ukoneta kamina sio ndesi miongwena sio ndesi miongwena cross na ndienda ene Masaku nondo according to engine wa Makau unone ya Mazinga according to what hiyo ndo teketa na county government ya Masaku ndeke ndo eketa
na wabina wandeti Gavana wa Masaku ndeke ndo ikita less than 2 weeks sindu izu neti usikia katika ona pa kwenu tukaete sio nde kila mundu wo dizime ongwena kila mundu one kila ni papa la pekitwa kila ngwenda kwasia ne sindu imweti siagu niki Erastus no utangazite ba Gavana wabina atongoetie kunenga nembeu akanenga andu 1,500 kuma devolution yethe wakati ka kaunti yethu paipando na hizo ni wete ya kila ward paipando na pamwe tanenga zikapicha 300 kwa pa ward aimi 300 makakwata nini ndio andu matona kwazia andu alame katika ward andu azuna ingine ni magili meongo lakini ni improvement nene kuzisi andu families ngilio mwena 500 makakwata mbeo number 2 kila ward ne kwenzwa mazilanga na yenzo mazilanga ibenzo mazilanga between miongo 15 to miongo 8 kumaanisha ni almost silanga taile kila ward no lazima development yambi yebandu nikanaziende ningwenda kwazia nondo dienda elaborate mono ni nakuya twina karibu mbewa miradi aya maanana na inakuya pe ingio na ila Gavana wendete out of our ways akanena na mashirika ta UN international government donors izuti italete iti part of this ila ndo mama za kumatumenda go ne alame mekwe yangewa ya kuithukumitwe neti umazunge in less than 2 weeks na kindo chaguo kugethia paati azia nikinanye kana tuyazia baani bandu beta wa Matongolo East kana tuyazia baani Kangundo Central mradi wa ndo makangundo mako ni farm wevo kana wevo nondo miradi ya county government ya Masaku Gavana nuna tongozi serikali twai kwa enende matunenga miradi na Gavana azioka ingi yakele ameli tunenge inambe mwetu 10 kala indi inywe mwazi mradi ula mwenda wa mbe no wakele no wakaratu no wakana no na ila county government ni usioka ingi kula kuyenende ithike andu ala Maendeeo sevi committee iungamie muradi na palapo ndepataiki wa committee ene mwailete kulika pyo na vina mukawazia ni mwendo mana ni chao kiende nondo ni akine ni na mwailete osakwa project development committee ukethia ni mwathoko mana county kana contractor law tometo e county ni mwathoko mamuradi uzu wambi yambika wathi othela ukathela ndo wailete othela twili Gavana kwa Uteti versus Maendeeo ni ndiambe introduction ene na kulia yo ni binda yebesio ya ilobika ugesaithia twamina unubana Mwangangi ni mali kakebelani na Gavana wabina na atongo yalangi on the manyubiwe kuma MC ya nginya president ni binda yeba ilobika tukambe onene ya Uteti wa mwaka olongi okite ethani 2027 for example for now kana tuko na zindu hizi onda imwe Maendeeo twethi ubingwa milati tuko na ready wa 2027 twaile hata mheshimiwa siasa seli tokuna kila vinda ni Kenya kile vinda niki no sio begendo kemungu otabia ngamana neka kendo kethoku onembwe nende mekumia ndikeka Gavanesi na bezi ndo bingi sitona ikiko serikalini serikali na itikendo chonde governors across the country with the asiendo izo onde siende serikali ni meze sindu imwe andu imatona imbwa mayome yakondo takatangi kana kondo tachua kana kondo tamazinga no gethio Gavana Masaku ndeze ugethio munini wa Gavana Masaku ndeze ku ikwizela siasa ni utetine andu mama nekaba pethina na andu makanena ku andu mailito nena kwa mureti uno endo siasa zina kumbe tio thoku kupanga ntio thoku konene ya kila kiteke kana kindu twokie bandu twathana na twae makwika nene nondo democracy mbgathidi ni kana katika kila ila elmba mwezi mukenza masilanga na moinanza tio thoku kwa opponent kana kwa andu kugila kwazia pani twathiwa kina na kiinekwa ni munogie bata munenga zindu zia nondo na moinanza ika ukindwa na kimwa uzu tio thoku uzu ni constructive politics lakini yu kila kina ni muyumbo wa mazingane munana personal ni friend wako pio na katika alama ya yumbe na ayumbe ndipe forum timbwa na manya abano kambe ya kutwa no siathi lakini na chathi kwangeleka ni ngembo na
ya chathio kiendo ongwata ni utongo wa ba ukambe respective of chama kimete ko thau kabamwe ni withitwe chama ni witu for some time na nini munengete ndaya lakini you lawathi out of his way make allegations siendo mislead and mama za kuna mbokanga mutunga nziana na ndimu ya goes law kwambi ku divert attention ya ndo mama za kuma Maendeeo ni to kwa mundu ungi ukoka you already uitwe na Gavana na taika no ne wo mwana ugethi ati Imwe ya kindu neka ti kwazia ina blanket weekend wikete nake na lika no kusema ukweli itambwe kana siasa ndi kwa kana be muthuku mu account muthuku matanga na wabina I wish ubizi wake taika we bama za kwa ndo ingi no membe taika yuwe ba hata on center ndo ingi no ma test kilango na nondo no tona uko business sa umwa kwacha na mundu uzu kezona saingi nikita ezodio mugudwa au business ngamu ubizi wa ngati umwaje kutupa ungamina enoka kendo si saina saitana sasta zio tuko mundu muke ubizine akweto pangia zindu na ndie zaiwe mundu ngea zine we tio sio no kwionga iwe etuni na hicho kitu nyaina ndao na ndiko na ziaza inaenda kona na ugo wago kaundi ya Masaku no itatangita ti kwembwe ne tukometa kila bandu ndo taiti ningi tio mwaka umwe kumatali ko bizine tio inde tokwati budget yaito yambe iko okala kanindu na gethi yebo kwizlotongo ine wanga bana wabina ande no tatite muno gethi at least kila ward peo kaindo na disi okelela yake le disi okelela yubala bana ekiwe kaindo yuti zonga bange bala batana kwata nikana withie kuyana no kwati wa kaundi ndo ando tikazie teithokometwe nayondo nakuniwe ta utumie National Assembly palambeza ziani awa na ndia iwe zuo mwine ne ange wa devolution ukwazia mbeza cia ile totwa kwa account nikanando maitu makwate kiwu mbeza cia kiwu azizia umunde nando ta mheshimiwa Mwalio ne mama kwa devolution Kenya mewata embwa mbeza cia ndi cia ne kwa National Assembly no munde serikali wa Kenya siendula cia ile time si county ne nondo county ko zeta mbeza across the country nondo wa National Assembly na ni aziunike nondo budget yonde ya National Assembly taeka National Assembly ne yogelie magazi tibe tukithia budget ya Kenya mbeza cia malero ila cia ile toto wa county si kala katika serikali ile ya kati tibe tukithia mbeza cia uiba wamwe embwa ni mukwete mbeza izu siende kala national government tis tukithia mbeza cia uimi sidi katika national government pandu ba kuthi kwa counties yusi ndu izu sio nde lando maitu methina ni kwembwa mundu ta mheshimiwa Mwalio na langi mbeza izu meona zilo bima ya itekela idi kwa account na yubwe bone na thina namo na wina thina monde no neni waku ne wiye wa sekana kila mutongoi athokome uya uwake ya kila mundu ni kwatene wese uya uwake na wo lwa tongoi ne mailo kwatana makathokoma bamwe memwamba na buku kwase kila mundu athokoma uya wake una maanisha ara niga no wese ithia ndukese kwose kata wenda kila mundu athokoma independently ewe kai kana ona mundu athokoma uya wake no atongoi no makwatane kila mundu akwete uya wake deputy governor MCA moyumbe women rep na langi pa una maanisha kwa musiaizio lo na mwethukizia na maani ya cia wazize bawe na timu ya karibu andu 14 lakini niwe waka wipo lakini ba mwethukoma timu nikala kila mundu wiola wake akuneneza lakini mutongo TV ni yende nondo alama administration imende accounts ni maende atangazi takuwe nukunita wiola wake ndo ile toko mundu wa kamera ni wende andu ma systems ya no mekunu nondo mathukumita neza yu wasise kila mundu akunita wiola wake neza nda ndo wa ile ta yu kaundi yaitu ikaende ukamba witu ukaende na nditha itu yake na ikaende nundu embwape mundu wa ile to make sure yu paate yoka pa yuto ukita ngilazi yake wethibo meze thibo machine thibo pe mundu la we wakita ukaikala na system izu yake wa mundu na no meteste yembe wata na gwekia ama nambe health-wise machine izu nzio number 2 ni kuthukuma yu kwa tongo iki Uteti ibongwe na kwazia embosa kweto ta MCA thukuma wea waku mawea atatu ala mejo nengetwe oversight legislative so bya mea wale ni utuma mwene ndi atete kwa Masaku na ika oversight
weze the executive kila ya ile takweka nanyaka na wewe tu chongwenda kwa lakini yu woka wethe no atwiki MCA lakini wembie ivuta iwe PA wa deputy governor yubwe wabaluka mutieni okay bendo nona wethe amundu enena matama kenda itika ayika sindu utaye wa ilota asa kwe wane mwenende ai kila mebaka kwika sindu ingi yes you ndizongeta kwazia nini time bityo kila mundu no koneta we yake kindu takingu nene aba ayumbe maituma National Assembly not Senate National Assembly umunde member maithi mbungeni makazi ya beza ila tia ile to kwa devolution functions ila katiba ne azithi kwa counties situka across Kenya sindu isu ithi ndabye ba ukamba kana Kenya waiwo mono nene isu na isu sio ene ntima Masaku ila mwene ndi wa Masaku no amukagethia dena ndawa ilo kwa mukagethia bani na ile time yake wila gine ba benzi wendo boy ba asa na kwa na pa kwa ndipo ilo no amukagethia ndwina lelo lo likite kwa gutimo seubye ilo amukagethia ndwina extension officers na mbeu inengano nusu ndio nengano kila mundu akakwata ni kwembwa ndo ala utatumia ilobi mayu kite ambeza si umevusi wa counties nikanoize the ambeza si enough resources sia hoteli andu mai ku ndikuelewa na ndikuithukicia nikana ayumbe maitu kwanzie mwaka nelengi ni masangite overlook wa devolution kabisa taika umunde ni umwe katika National Assembly kana Senate paikendo kuma kwa chako ituka nimbwe dinene ya kila cha ile itekwe kwa nendi ilo kuandia cia kila mundu wako na wiola wake ona national government ndiye ile time no munde thina sindu cia ile time cia ndiye county na bado no makwamile tazio umunde ministry ya agriculture kana kiwu kana health kana ya malelo ndiye ile time na budget ile na nundu mbesa hizo cia ile time cia ndiye counties na nina kitumi kila muzia hizo ngwenda au ama na kinu kingu nene ila ngunene ya devolution ni maanisha mbeza ila na zithi kwa counties sithi counties miongwe ana Mwanza ila mbeza cia wima wa mwezi atiwa ilobi sithi kasio kamwe maybe kala nene maumeta no yethi party ila nene yandi ne atiwete developed na hicho kitumi wona even katika ande ya ito no ndo wakwembwe tiana ze resources neza nichiona kundu kumwe kwa ende ye muno na kundu kwa tiwana na you devolution yogiene kana ibrinch sindoi na hicho ebinda yo ndinena nenda ukoti Muzumbe Kibaki Muzumbe Kibaki ela wogie azizie the ndino pa hiyo ndonge yaneka atene mande zemwe ni make sure resources yesi kila kona yande na what do you do nebo waiti mbeza mbe aitembeza sia stima si atwa katika constituency aete mbeza sia malelo si atwa katika constituency aete mbeza sia CDF si atwa katika constituency aete mbeza sia Moika si atwa katika constituency aete mbeza sia Mwaito naka si atwa katika constituency level chicho Muzumbe ni kana kila cha ilite kwa kikwe at that local level lakini ila devolution inogie zogie si ndo hizo sia atwa katika county na sia atwa katika county where they are isi ndo sia atwa katika county na mbeza sia tiwo ilobi na hicho wona ndo kuma kwacha ila sa ingine zo bingwa TV tamotongo TV na bingwa radio tamotongo ikano ilenge wethe ano wa mama zako maiko na basi wenje ne bingeta lakini ndiye zaiwe mundu no kulia yo sindu inti ukulia tiazi sio ndate kwa teko zai mbeza zie bana ukwati weka ndiye ito yanata ukwati so na nibo kiu atamondo ndiwe ne concerned nondo nigwo ayumbe maitu ni mailito nene makazia ki county ndeketa na ni yailita kwika no zio kunene lakini ne ono thogu kunena utekete kila wailita kwika twivu mwana ne wa ayumbe wa imo uyumbe wayata na we mo uyumbe na devolution twambie bugetha ndi ubetia ke 2013 to 2017 devolution yambia we mo uyumbe wa sangi yata kuyana kwa devolution kana kukwata about devolution nondo oyino tula mutia ayumbe ala membunge one devolution ila yokie nendo kutabia ugo na mbela nene ayumbe to na the threat you okay ationa tesisi okay Gavana yo kaya kikila atukume muno ezethia ni none kata nde ndo nikita na we there concentration muno i twambo safe mbe CDF kale nondo the no likana ye katika onslaught ituka ne illegal na ningolikana we were a group of youths
youthful members of parliament na nitwa champion ya mwana wetu azia kila cha ile tothi kila cha ile tothi kwa counties kia ile time kikunwa at national level and if you go to research, go to YouTube no oneni wako what we used to do lakini bina unondo devolution ya inyo kila mundu akweto land ngolika na muzumbe yambeta kueleke kanesa namba eleka ngolika na muzumbe itu ya goes law nondo mbe in the numbers isute asembe hivi okay. So in this case in a very small way nye na ndwangine to atatio balata itetona na champion yo sindwinge ila asiaize matona imbo masisi kana makembo matasisi ko ndiko elwane kana devolution kwa ni yanite na ayumbe ni maileto kila kindu na mailete kwikasa kwikithia kana ni matetea undo batoneka serikali cia mutio ni maile totetea na ti only serikali cia metioko nundu ona jo ndenge wa kiunge wa womi si ndio ile ile katika account ikaetwa munde na imbesa yetu that is not enough ni mundu mwengo na embene CDF ni ile to raise wa to 5% kana 10% niki kindu ta CDF ile ni to matukwa itwa national government energy CDF mbeza hizi ile teongelwa niki at the very local level bai mundu ngetona hata mujumbe ukwati kwa hiyo langu nene and devolution ndikwenda functions zieto counties na mbeza yeto counties yezi waka aye devolution includes even CDF ni kana wezedi and inge mata the kapala pate school ni bembe school pala pende ka post ya police debo pala chief no office webo ukwati na zindu zio nde ando medi pala be mujumbe ni mwamezi uno wata tasa kuye na point yenge ila yuta union ende siathini sio konya nende na thina atabwa kindu kwangeleka nyumba ne kadiane na ina atabwa kindu aina iwe kindu juki yanda county na ile time tina uthukumi musio na mheshimiwa wake sio ju ugethia no ni mukunezi mo ni obwa na ndana uma amwe ya mheshimiwa ni baka thiane na andu maba menda kina ino itatu ni sika county kimwe kwako kwa umana kana iso tumando maku kana la wizauka ukano ithio nene ni by the time na that relationship lakini oyithi aningo respect kila muyumbe wa ile taika ukethia no ukona na keno nenga ndai ya kila county ile wathi kundu kayo mubwa waze muyumbe wenu bakindu wikete isi siasa ndogu izi sisi siasa ndogu twendeni wa kilungu cha moka mwendo mo siasa ni ndeni wa kilungu pala twina munini wa Gavana county ya Masaku Mheshimiwa Francis Mwangangi Kilonzo twende naone nese yulwa maundomeo kwa Uteti Maendeeo ikule ya kuneva yulwa kitu ende naone na nesia na ikule yonde yokonia maundo ma Uteti na maundo ma Maendeeo ni kwa ile itatu kenda imwe itano na mbeso ni otumani mukuveva inde vi tomavo ambea na deto mutongo TV na ndeni wa mutandao witu wa Facebook tu live ningona mwende na otuma motumani ngoma soma eti na wanda tekaiteva asa Facebook ni mutongo TV ndicho kwa kumheshimiwa ulone nini wako one ni uzuna atha kabua ni wanda teke muna second kenda ni edit ye ni wanda natike mwe na second kenda we one ni mwasa ende we zaiki kaonze nondo amasa tio ize no nginya tu edit ndikwithukiza ba ya mwisho waize kana uloko wakaitina wa Gavana wa Vinya eta Francis Mwangangi na kwithukiza cia thino ingi maoneni yangi maku maingi nina maoneni maku onde we munini wa Gavana mama zako onde nina mo bayo neni waku ndena go na thukiza maoneni maku ingi amwenda na osa we boka umo noka huwa isie ulokete ne Mwangangi do you feel threatened no kwewa tawe threatened nondo atetia Maendeeo nene ya Uteti wa 2027 nikenda ukelo ona oete kana ninye ngoga ko no kwenda kwa seka na bai mundu ngwe lo nene ngwazi Uteti muno kuma kisione cha kwaku na kisiwila si lokete pala umete yata isu tisiaza ila taiko kwa enen ku enende tisiaza yue andu mama zako timote tinye ni kete kebelani ke nando mama zako mango ne yekula ndo wa ticket yumwa wa kwa na Gavana otondo kula kungi kwa ntakuti na tinye kula ya kwa nimwe ona ndi lazima dia kibeti cha kwa kukungunea na ndagata ukone yes mabatoneka but kula ya kwa na kuni akatonanga tongoi ko Uteti
no lazima o wezethia andu no mezio na guwe ocho weobo lakini ebinda yue kabika nondo twina kenyeyu na niboya ngai uwethiwe twina Gavana webo already ekibilani na wende yoko na we museo temubothe na timukwata mbaku tiko mukine yake sando ndakatho komanda lakini kana zenda katho komenondo ti wewe kana ibone nake ndienda andu tio kinani yake sando enda tuithukuma te pamwe na la wathi tulia ndu ipo ya tongo yonde MCA MP senator woman rep ona muzumbe wande ona barano na tukimeye no na tukiye na ndo mama zako. So in this case no useo ukethia ilo future while time we future realistic wene uni muzumbe ne kwote ya muno bawita muzumbe Mwai Kibaki late muzumbe uzu apokumye serikali kuma independence we wake ojaoneka na we wake onezioneka atwika muzumbe wa Kenya akona zindu ono mundi special ni unene wa democracy Kenya ona ndo ange matala wata beke ndo meki teacher beke ndo maeka special nene na tiwe muzumbe Mwai Kibaki ona ku expand kisomo katika ndi yetu ona mbika ya tuma Masaku tembe na university. So in this case no zeo ebinda yo ndetu ine na nditete ya serikali ugethia no ngotabia ndo Masaku kulangwa na taile time gatendete ndu pia ndo amwe to naite wena ndo ange mbwe wiwe maiweta zi ndo maile to ne mata ne one omundu ziteka mwike akibela tiu ando amwe tiu za makaya kaundi katela uko uno mbaka ukethia ningu tabia ndo maitu na ndi matabia ugo yethe at least ni meze ondo tiendete nondo dunia yendete. Yes na wezi ondo dunia yendete kado zina mwene Maendeeo wala wazeze ni ndeme kwa kilungu cha amuka atondo ni kabitenya na yine sisa mwa kuma ni menu kwesela ile itatu okay na imwe tano na ambayo tuni mukube batende bi na ndene wa mtandao wetu wa Facebook ni Mwangangi TV free live then wa Facebook wao yuna wakasema wao ukatia utumani wako na ndio soma watu wao tumani kwa ile itatu kenda imwe tano ambia na mtu Mwangangi TV akatuambia na Facebook Samson Musyoka isli airbase Nairobi tubamwe asanti na akasoka inge ya kanserasa kwa kule DG Mwangangi command kie MOU mena MP Makau mabidete mwenendo na waso ambao so ngeo na kwanza andoe kangu tabia siasa si maondo maingi MOU isi nongendo myona nondo nikuletie ngamekulia Makau ngakulia Gavana wakwa baikindu nini ende chamani during neck ngakulia kendo chupa imondo kesi nikibu yako siasa nikiite kiwetwa nani. I've never seen it na ndia mbwe ndia aware of such a thing. Ni siwe Mutongo ipatu muwani sana pamoja kawa sukari sia ando ainge no ati ndo ya sia ando ange no ni His Excellency Kalonzo 2028 we tina wewe ni watu ya Kalonzo 2027 Rodrigo Fernandez asiendele kabisa Joseph Jomo katosia tida Mombasa wote live nyo wa mlango kubwa Kebuva Junior na K Samson Musyoka livoti ila miwe yulo wa huko miwe ya Gavana wa Vinya ni wa atano de yonde huko Maendeeo ndi Masaku kwa alame uvinga mayesa kuona undu wikite chala Daniel nyeneta wa Kabuda Senior nume Kangundo West ward kakuyuni location nyeta ni mwenende ningo kulia ko kwito no tinenga wae matinga mawote malelo na MC ya Charles Mbuva ni wa voice yesimu na bidela enende Mwangangi CCI moteye Kangundo West nondo swachilwe tandiwa Digani so mna ndene kenda nakanga weta iya Kangundo musia hizo zungu mutungi ya mubea naone nye na Gavana te Kangundo onete Kangundo na nitiuzise bu ninewa lakini umana oundu Gavana we na opponents
kila mundu wonthe Masaku ndalia Imwe na opponents na ndikwazi umwene ndiazi mwene ndizu unwazi uno kutona Imwe opponent wa MCA kila ndo na ya MCA natho kumoba kuve nando andwa matoza kuye mayesa na nando Imwe nando aseo Imwe maituza kwa me athuku ko mundu wonthe Masaku ndwa ile tokia mundu waithe ndo ba neno namo mando mayesa na vekindo ndo na umo kukitu ukethia mekwe na buku nete ba ilelo badigie liko na kukitu yonda vekindo itwe bukathio potele likoni so it's no zero adala sa kukethia tipando yes maitu za kwame athuku yes inondo ni mama Masaku ine mama mtumiri nani erasa sindei tu maire binda yao kwa mwene ndi aya Uteti ona muzunde rutu akwete weko ni amalele undo wa wesa kwa 2027 mwene ndi aende na kubimiwa ni kwamba takwangala ya mikale usiyaje bayibinda tukuna Uteti right right chicho chongo tabizi bayibinda is all through politics shedi nameless kililimbi pamoja over nga kathumula devolution ni seovetia maundu nesa ona kwithwa ni ongelile ni yongelile uito kwa kwiva athukumi aingi kuma the world to national level usu samse musioka asend devolution ni sawa lakini ni ongelile muno nini uito kwe mwenende yuloa kwiva athukumi aingi Yoze ni mwalimu ni mwalimu na nisoma zazi yangu at the university level ko kilango ndo tabia devolution sindu mo uganti nene aba izindu sieketwe research na nando meno to kamunene at PhD level professors and make it research nene kuhusu devolution ningwenda kwazia Erastus ona tume classini tu asio Mwangangi high school nitupe na tofauti nene kuma serikali sia metiu huko sioka na undo tunatoa unitary state pena wasije kila kona ya ndipe kaindo kaende we onengwa mundu uzu ni useless yata uloza kubuta senator kanata governor peo kindu sisi ukethia bake chokelele ibande this ningwenda ya ene makena sindu musi ukaona cost na you want to take about that cost kila kibo ni auto minimize wezethia mbeza sioka kwa taila sioka Masaku county mbeza ila mbinge sithi automeke mwene ndi ti siyothi kondu kunge yes aya twende na kumina musamson sioka ingasyoka ase DG Mwangangi ena wone musio wa kuende siavala Gavana wa Vinya ukavicha county ya Masaku Joseph Kinywa akasya muthengi Kinywa ningalikosia Garissa tuko pamoja mheshimiwa let's continue supporting Governor let's know dhwake earth dam imefika wapi uzwe na konzani no gwendo manai dhwake yabikie ba naende this is otomani ongewe bano dhwake no yende Machakos number 46 out of 47 mutwa Mozai we swi woni wake nake papa Toms akaze time for everything okay asuni amwe kati wa motomani ala mwethi wa muituma na ningwendea na kusoma mautumani menyu niona ni masaa maitu no mana semba ende mesemba mana tusemba ni amo kabisa tuicho kwako DG ndana mbo ngosoma mautumani otwende pe muzezi osu amini anakwaze Machakos 46 out of 47 ana alikana ukunikili withe to yekwa makundi ma ukunikili in for track tifa wa imetoke no in for track na wa Muranga Gavana wa Trans Nzoia na Tembea na Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga kwitha no matongwetie faande itu ya Kenya ki uthukumi ungua mwaka omwe ulama Gavana methetwe utongoine asese ingi ni methetwe mayase kana kunikiliusu kwanze mwaka nengi witha ulikililwe mara ni kuibana wa mara ziji chao lakini ala marangi wa memambe ndiwa mainena lakini ati muno ati yala marangi wa mende nimo makothao nena zindu cia muthembozi this from where you sit okunekeli wezo okunekeli research na keno yiku ya magava uoza hata okunekeli wa muthemba okay weze kindu cha mbe ndia cia ni
ni bawa yu ngazi ni kita imwe ndiko no siasa onese no peo na possibility ya kweka oxygen imwe taizu no to no peo mundu to na imwe sponsor kana gemba nondo wekulia kulio imwe nula uibite kindu tachukikwa na nia yake ni chao kiyekwa na enda kwa achieve chao but on the other side siasa ni perception ya naundu webanga no uko no gebanga no dokumenta kwangelekani tunaina gavana ula ni minister huyu lakini gavana uzu dunia yonde not even in Africa world yonde neze ni mundu lo dokumenta ani neze Masaku paipando bateki buko nde wa mina ni azu nikweshawa kila mundu Masaku nakazioka ugethia Masaku ba inombea ne kila kintu chonde wa umizie kia babati na malelo no so everywhere you know ukethia independent ya ondu we position ukethia no yonania lakini whether sindu izungu nena nisia ukaratizi ya enende mama Masaku emeze kana mena kiwu kana mainda kiwu nimeze no dokumenta na dokumenta but kila ngwenda kwazia ni sindu imwe no independent na perception ndi dismissi kila kibo ni account yetu ya Masaku embwa tuyo namba ina kana tuyo namba itatu kana tuyo namba itatu niteke obiti weza thia langi netwa ambatanga mayazia ni meo rank maybe it your top 3 nika no twende okuthuku mwene ndima Masaku ko kila ndona kwazia embwa no ni ukiemwe thukuma muno ikie biti wende kwimba wimwe embwa we niwa we meongwena na mwanza ikia biti opeta namba meongwena na mwanza pa yonge wondo basama na withi andu at the end end alamo tu thukuma ni mame utetheka muno ti atongo mutongo chibera sasa ngethese DG osu muno na we mwene waie ko kwito na kwesilanga ikwenda kuvukua ni mutinda kuma mathatani ward mathatani kwatike nani mathatani kinani mathatani nisilanga nisilanga yeba lakini ni kwatia nitawe mwezo wabigangale kwa hizo netobika lakini kinani mathatani tia ine bathukuma muno lakini beo miradi tondu ward ila ingesie ningi ta tipo ni na nene ate bingwa community hospital na pesilanga ndelu abyo ingithiende abyo hospital ingita na mbothela so no patatangi to nweze kila ngwenda cia maitu macia ila makwati ni kana pe ukwati wa account na taeka iwendi witu o yutembe minete mathina kila kona lakini oila taeka muradi umwe bandu ando metikile la ingibe ko bangi yutas lange zitaeka ina na mekwatia ni mana in the next round ya kwenza mazilanga ni kulikana ni part of it nembeti part of it tito mando maitiombana ne community dikembwe nondo kila ando maile tomana maile take abiti ila mewa kwa tangazwa ila public participation kana ando kunena ni miradi ni bela menda yeko ni serikali ando maile tomela kwa wingi nondo ila makumela makwete miradi ala toka kwithia buna maito nenga miradi ila matunengi izu niyo toza na tuithio factor na tuithio mesawezi budget uyithi esu yo ni uthukuma na batona imbwa pe muradi we bando lakini ando mavu matona imbwa mataa uka kunengane ibindane ya public participation kwa nondo serikali wa mwandu wa binandeti kimwea tiwatine na enendi tose kila mwenendi unwenda yu sindu imwe no se atela no kabandu ba no ni ndie ni nenge department ile ikonzana isi ingi katika agenda yaito ya miaka 5 ila twathiugie kula kwenendi kindu kikibo embwa ansane no ila tena thiugie tiyosa tiseubia annual development plan tiyosa mahitaji ma mwenende kindu chini kinaetiwe embwa andisane no no tumie yuma officer teka matuma makombana na that community masisi kana kindu kini priority na tima encourage katika ibinda ila timbe tieka public participation monke nono sindu ila siku kwa ni serikali wa county wa Masaku under leadership ya Gavana wa Binandeti ni sindu ila tosie kuma kwa enende nono tekazi ukila mundu atwete miradi ba yeto ba ukethia kuma kwa timba kawiyo itonekana ende sindu imwe siku etu tisila enende menda na ende mosiesi osu wa mathatani tutambita kuma la nondo
na nataka sienyi ive 10 no ukaweta nesilanga weba muthethe ucio wa mathatani tutabie ndumi wa utumani bukwa ilite tukenda mwitano ambia na ndito Mutongo TV nikenda no utumani wa gwa mituki tutabie nesilanga weba nikenda cia ni watiani wanaguo Benjamin Mulinge Erasa. Sometimes our leaders fades us much. Look at Enzio Bridge which swallowed families last year. So far, I think the bridge has not been constructed. Si poa hata. Usia tongo isaingi mutukwana na nitukitengewa ile sia Enzio tunaambieka story ya Enzio athuko makomete wea makio pillars na nondo wa kulea kuwebwa 500 makomea wea na indi twasio katweka story ingi masiokie weyane mayibiwe mwayomwe na manasi okiweyane mainena na mwandikitwa mavo kuma mwingili na musangi mana motabisekana moma asio kaweyane mayibiwe ni moyomwe mathimaki ipila ila sieketwe nekenda siekakuwe ne kewo kwou nawe wangala kwesu cia mwingi no tumeale losu wangune no esila oseno wa Enzio esobe muno ebindani yambua nondo kiao kiu bado no moisio Samson Musyoka twina wekwacho nenyu DG wena wavina ni muthukuma nesa na oingi ende yai ukunia ngomba uyitwa Kalonzo Musyoka malebe nondo Ruto niwemetwe ni kuthukuma NND tumwenu 2027 Joseph Kinywa Dr. Mwangangi is smart and I like how he responds during interviews. He is a leader and he should raise to power after Her Excellency Wavinya Ndeti's regime. So tuwe kwanza niwa kunia malebe kwetene zaidi ya niwa mbata yolo kane so matumani wa muthia ba nikenda twende na unena niya twende na komina kuketha no na kulio iwa ye kuthungota ukulalia ukaumya munini wa gavana ba mukulie kulio mukulilia bao yu Mutongo TV Erasa sikedia DG muno na makoneta ya musio na atutabie kukwitu kaiwa milati yesu ya Maendeeo ukweta yeba Jesus utano musongia dizini apa kaiwa kanelo kaiwa na wete yeba no by the way no ni ande ku launch lelo iza nena tongo imari yesu kaiwa ni party ya Kathiani whether ni hapa na kana ilo lakini kila nizi meta ile kwambia less than 2 weeks ila to submit miradi zuyo ndeba no Erastus tabiando especially ando mo kamba palapa take we me aba ikendo na wimbeta ingio bani kwe pa ikendo lakini the next year nondo nyene bata na uwa by the way next financial year to make sure kula kutanabikiwa na kwabikiwa nondo miradi yezo na wewe tiyazi tukometa karibu miradi manana yende na medelu tikumaanisha kila bandu bonde babiketwe kumaanisha miradi yezo kundu ebikete na kwikundu kunge kutanambo bikiwa lakini tenzia netoketa munini kana gavana wa miaka 10 wa kaunti ya Makueni uthiumu yewe ya Kivutha bwana ase akila nyumba okalila yes aya pe mundu etwa Alex Ngila haya rasas DG akonete we nesa ngai amwathime usiwe kakuvanga ukonete sindu nesa wende na kwathimwa etwa Alex Ngila ni waba Masaku ndi Alex Ngila wambiye kwenywe bandu baba kubenda town yo mwana zinu iza umela ba town na aile otho wasu anyway twende na kuminukililia pe uneni owethitwo muno wa impeachments impeachment naki twine na impeachment governor Muthule Bishop Kawira Mwangaza no kese nesa nondo no komanete na impeachment kele yuwa katatu ukite pa ya senate metha maine nania kwisira plenary mama ne mamethukicie charges isu mamethukicie Kawira na maima na kana nemeo no kweno kai kana no kusio kaingi obisini otondo mamutongie mwaka mubitu yui kulyo ni chao muno wesa ithia atongoi muno magavana no magavana tuma imbichwa mali ko tongoini ne kuoka ona mwaka otathelete kana iti na mwaka omwe no governor watu ka na imbichwe ni which hand itha yende ye
kana ni chao muno kisange ya impeachment ithi no wethukise grounds imwe inengano ya kutumia ofisi na hii nepotism sindu cia muthema wethe no siende kundu kungi ende governor fulani newe kiumwalo kila ikundi ya keli yulo wa impeachment kwi wendekethio na wetawa ni senator wa county ya Narok Ledama Olekina wakana ketha ni impeachment governor impeachwa enuke na munini wake kata mboika general comment na ndithi Meru kendo chambe katiba kaitu kiazia andwele makwatanitwe bamwe matatanitwe chicha senator wa Narok no kito naimbo kyo kisio kwanza mwaka nengi lakini yo peke ndo ile tosisia when ulo nombea the biggest responsibility nundo ila to campaign tu campaign ya oge deta to nenga na impression ya ni tatia nene na ndwele mebamwe lakini most of the governors mami no liko visine no lika ogethia no kuona munini wake threat na indirectly ayambe yo mukita uyithia ni wonu mukita lakini evana tiwe lakini niwe directly niwe no ziazio zindu mwiyike kogethia kiki governor tese ni mweze ona wasije body language niwe kitata niweze governors mena forum yo ya governors taitu tuna forum ya itu ya deputy governors na ndiye kila kinena wakunondo diembu hapo wazizia issue ya Meru yambeye na ngweta mchezo nondo kuma governor Kawira ila waza kuibuna ya kithito a sideline ye munini wake completely amugatanga kila kindu ono obisi wethi asa ingi no vingwa ngali no kubenwa ya muthiana ena lot of ena mathina maingi kumu you rumu batite wea ngali ila wa ile tembwe ki mwea wena ziondena zio you uyithi abandu bano one mundu no thini ongi for reasons itezewe aya you kila kionzenya Meru itongwe we name bishop munini wake ni reverend you mbwa andu ano mangayele mbe mele maye kala nde makegwa na umwe endo milolonge completely you where are we point number 2 neno ne threat to devolution kwimbwe nyeta Mwangangi ndiye ndanda whatever cost ni make sure governor wabina ndano kata watho kumanika na noneke ninyo muzeo ni kana ni mubalo chene ukibelane I think iswezi ndo ingesienda kwana nga devolution katika ndhe yetu ni wa ile time weze wili kata deputy governor wewe ya deputy governor imwa no yimbwa we muyanie nicho ndukembe wini na Thursday otongoi wambe kuona onague mwene ndo behave zedi ono governor nde comfortable na nisi ndo iloika ndo ndo naimbo yeka sindu kethia ai ngabana no kwazia ai na ndwizi ngabana ake kakendo kithuku ki affect munini wake ake kakendo kithuku ki affect ngabana ko no baile time epinda yonde no nenania kana zethia ene ndi maina ende ya siendo taisi ende Meru nondo Meru kuyuthu kumiwande kila kiende na tongo ikukita chakaratu andu imale andu magavana maingi wasisia alama sideline ta nini mo wasisia mona nunge I can tell you nikiendo very uncomfortable kwa kunena lakini ezio yo kweli nondo ni tabiune na research karibu ito na uzo rumwe na ziendo sieketwe ikamaneka ni chao kito no tuma devolution yende ya ni chao kito no tuma devolution yipa part of it nunge wa mali ya mwenende ukethia magavana maingi mena andu mome bagube maiki yeka click kanini ke me around mo lakini ka click ka uze pesa na yo yethe ya wa expanding nikito no maneka ke ye expose wa wenda ikala ina very tight corner nikana weze ya we niwe weze kala kiende niwe kusema na kutenda na kila kitu ukolwa andu ingi mauza kuia point yengene ulawasa kuwata governor ni were the most senior political leader in that particular county ni wile time we na opportunity ya kwete atongo yalange bamwe senator woman rep MPs MCS Maili time mairi boga around we nikana weze there pena mugo na pena and counties within political stability
inimero that is lacking. Na point yenge Yes. ni external interest. External interest ni maanisha yukwangeleka no nengana takaunti ta Masaku ni batu wanaimbwa pena ndo meenda kivila keke na Gavana wa Vina mwaka huu uzakuaniola ukite na makambe hii siasa kuthokoania kaunti tene kisiasa so yu yethia pandu pa Gavana na Munini wa kama concentrate na kuthukuma andu ma Masaku makata concentrate na kukita makauma ndezima ukita makauma umeta so in this case space ndo mbinge pyo ito not man devolution ivaluka na in this specifically to Meru ndizi depending na outcome ya Senate kila ndo nota bya nondo Gavana uzini munene wakwa by virtue kwembwe Gavana Masaku nana uzini munene wakwa na dia lete kubonena in public lakini no kwenda improve kwa tongo mbwa Senate ne kwa siasa okeweana nathi akathukumana ithukumana kila mundu na inanga Munini wake ndaiza na kila wailite kwika amwallocate wea wizethia no kuthukuma undu vailite nundu ila wa mo sideline pe andu ala Masaku ye ticket isu nundu wa Munini wake ndatona kwazia ni wono yethi kuna kitu ni wewe hakuna kitu kama hiyo hakuna kitu kama hiyo mazamete matone mwongo nenda tupike bau muthenyani wa mundi ni saa 3:15 ni unenga mwana ndatuko imwe nenda ndoto cia kusia muthia kwi mwenendo wa Masaku na mukamba na musesia bonde olo cia isi nenda kwasia kindu cha mbesa KCP netalia na school cia bingwa nundu wa kwembwa tena miai karibu 3 school cia mbinge ngwenda kukulia asia guardians mazovia ciana ciana ila ciemesi usiwe wone witu niguo one wa county ya Masaku niguo one wa ward sito ila tena cio niguo one wa nthi ya Kenya kwa utisovia ciana sito ebindane thi kwina long holiday. Point number 2 ningwenda kukulia ndo maito mbua neno yona nisitadili cia kua na kundu kungi nethiye tepandemete kwa wingi issues ino muna olona iko is ni kindu real na kindu ki utu affect ithie tando ou tepande mete ona na mwa banta niende to banda na tedie makwa biti pai mundu oko thukuma pai mundu oko kwa account ya Masaku ikakwa nithie na tia tongo ni kila mundu ena role ya ku play number 3 ni ujumbe kwa ambunge maito mbunge ala nene ya Ilobi both Senate na National Assembly mitia niete ya ziane yekiwe lakini serikali weke ndo thekie eneo tuma siana makili maingi siana ila mbingi katika the biggest part more than half of the students na pupils ya Kenya ita this school neke mbeza ila inaipawa ikaibiaziana maskulu ukethia embwa ni twinene olwa free primary education na free secondary education na ila mbeza ila inanenga nawe katika university level serikali ni kwenda betanga mbeza hizo ayombe maitwe mailete ukita jo chini in fact and maito utile of movement ya make sure nimegwa kirati umatavia nondo yu emanisha nusu ya siana cia Masaku si kaliteke na kisomo ndine yathela ona zimalelwa mwaka ni mamana kila tailete ukitea muno ndino itutike ni kila mundu embwe na equal opportunity particularly education na jamodia nini si secondary situ nisiende kwa mbezi ya metiani no se episode ulawe na kana ke kwika wese kana ke kwika na maskulu maitu secondary ala methi mai prepare yana izu in the last 4 years nimende success metiani neyo mai makekeneza ateo kathina kula gine ngaino no totetia serikali thimbwe na ngoa yandu kana wethe kila mundu wonde ila policy mututia Mwai Kibaki waambitie very strong foundation ya basic education toke primary toke secondary na tuithi university twaile tende ya genius kizomo chukikeza iba ke free nikana wese the Kenya no export experts in different fields to other countries all right timu vya mono DJ nondo akoka muthenyani wa mundi ni kwati wina no malona kindu tugatumia ola Masaku ito tumeanga leko yengi alama za motuko na inde ona kwa ni sawa na soma mondo ile atatu yolwa mondo meko ni watongo ina Maendeeo na kumuzeze nene sekana aona kuni wateve ka twetha na Munini wa Gavana county ya Masaku Francis Mwangangi Kilonzo yani twarasa sikithu kwanzo mo twithiane ila ingi twekiwa yi kwa oyu tiwanesa inu ni
mutongoi